Extraction kabiri gutegereza birangiranye n'uyu munsi ni kugasobanurifilms.com ure filime witonze. Tyler warapfuye amezi 9 ashize mu bitaro yari yarapfuye ariko wararokotse. Wararwanya urupfu mpaka kuragaruka. Ugomba kumenya impamvu rero wavuye muri ubwo rupfu ukagaruka mu buzima. Menya impamvu kugasobanurifilms.com. Chris Hemsworth karimo cyane yagarutse. Robe twabonye kontara babonye kontara ivuga iki? Robe film kugasobanurifilms.com niho bibera. Fire. You were the client's request. Abakiriya niwe bavuze kuri buze kujya gukora ko kazi baduhaye. Wabaha kontara bana bakajya kubikurikirana. Robe fire. Fire. Mu gice cya mbere twakiragije yapfuye ngo yararokotse. Yararokotse. Kugasobanuye films.com yigarukiye bo bahabwa akazi bakamuhamagara akajya gushyira mu bikorwa iyo kontara. Tugira bataragira we. Tabaye abana Robe ku bihumbi 7 byawe byonyine bana bato mumeze neza. Ese kuki wagarukiye bano bana uramuzi? Tyler Tyler Robe fire. Mwese ndabakura hano sibyo? Ndabakura hano. Abicanyi fire. Do burya fata mimbudu urabibona katari umusivile. Do fire kugasobanuye films.com. Do fata chance mwana ku bihumbi 7 byawe byonyine buri munsi filime nshyashya ibintu byasubiwemo. Urabe byasubiwemo buri munsi filime nshya. Urabe Extraction iyi ni kabiri. Nimba utibuka rimwe neza jya kuri iriya website wishyuye abonema ubu ureba rimwe na kabiri. Ejo si tariki 16 ziragera mu gicuku iraba yagezeho. Bureba rimwe ureba n'izindi filime z'ubwenge ziriho. Ndaje mu kanya turebe na kabiri.